Tago tol, tago tol. Naunsa man ka tol? Mao man ang daw na tag-iya tol. Isao man na ba tol ba? Katong gikan ta sa prisuan ba? Tung nangayo tag butong nagiuhaw ta. Aw, tama. Unya unsa may plano? Sa ato na sundan tol. Pero manago sa ta. Tara. Ano tol? Ayaw pagsaba. Di mabatian ta. Maghinay-hinay lang ta kay atok ng sundan. Sige. Hinay lang ta tol. O lagi na hinay na ganita. Kapoy na ba kayo? Init na kayo kung ulo. Asig. Patyo na karoon sundan na to ron. Taka. Ah, sige na, padayon na. Puro sa tol, pasig na. Maugit. Hello. Saya ato pre. Usa may balita sa loto? Ang balita pre, hindaog ka. Ha? 15-20 City. 15-20 O lagi pre, daog lagi ka. Wala, hindaog ko. Lagi. 1 million ako taya to. Hala, jackpot. Tol. Tol, nakataog sa luto. Ah, pre. Kung pwede pre, imo na lang withdraw 100 pre. O sige pre. Imo na ang 200,000 anak. Hindi na yung tingog. Usa? Hinay akong tingog. Oh. Oh, sige, mobalin ko. Hala, Makabakal ako gamit na mahalon. unsa man gamita? Pantalon na mahalon. Brief na mahalon. Kalo na mahalon. Jacket na mahalon. Murag naong ni isbilon. Hapilon. Tara, tol. Madung na sa dito. Pre, kusog na signal pre. Pabitaw, tinaw na kayong tingog. Oh, pila ganita na akong daog pre. Kay 1 million man akong taya. Times 2 pre, times 2. Gago! 2 million. Oh, sige pre. Ang kanang 2 million pre, isent na lang na sa kuwang Gcash. Kay upgraded man akong Gcash pre, igo na diri tanan. Tapos pagbawas lang diha og 200,000, balato na ko na sa imo ha. Yaman na ako, yes! Sana all. Udlain sabong, yes! Udlain sabong. Woo! Aning 1 million tayo na ko taya. Daog. 3 million na akong kwarta. 3 million. Tol, kwarta agya itong mini ko tol, oh. Mao gid tol. Kamo man day na. Uy, kalindot si mong jacket bay. Ako ra na bay. Casting mo si mong cellphone bay. Aw kani, naman day unta. Ako na pangayon bay. Murag naganahan ko na. Casting mo mo pantalon bay. Bay. Ako daw tulutan ni kuwapo ako. Ako ra na pantalon bay. Casting man bay. Tol, murag si Kuku Martin da bay. Oh, naadire akong daog. Nadiha. Bay. Oh, nadiha. Aw, kani. Gusto ninyo ni? Gusto ninyo ni? Oh, sa inyo na na. Ako agad ni bay. Ha? Pantalon mo ba kay murag butang mo na nato. Ay, sige bay. Sige. Inyo na ni bay. Inyo na ni. Oh. Inyo na ni. Salamat ha. Oh, ang akong daog nadiha. Inyo na na. Sige bay, amuhan ni bay. Oh. Oh, sige oh. Salamat Oh, ako sa ano mo bay ha. Ha? Ako na Pero bay. ni. Ako na bay. Patay ko ani. Maguba ko ni ron. Wala na bay. Oh, sige oh. Wa may problema na sa kuha.
Nya nila gibay, casting lang gibay. Usay plano mo ana. Uli ako ana na bay. Oo, ikaw lang nilay. Gago! Ako man daw na tagiya tol. Okay, sampay na. Sao man na batul ba? Katong nangaya tagbutong katong nanga na Okay. ato sa atong sundan tol. Pero mga panago sa ta. Tara. Makabakal ako pantalon na mahalon. Brief na mahalon. Pantalon na mahalon. Pantalon na mahalon. Hala, makabakal ako gamit na mahalon. Saan man tol? Saan mo? Mahal na pantalon. Brief na pantalon. Sapatos na pala pantalon. Brief yung pantalon. Shoutout dahil ka Angelin Masin. Shoutout Pulibit Ilaton. Shoutout Rigen Hermosa. Shoutout Anjanil Bintor. Shoutout Rins Tayong Anos. Shoutout Risami Bintor. Shoutout Chris Baro Ilacruz. Benz Rosales. Shoutout Court Hermosa. Shoutout Rosemary Duron Marfil. Shoutout Dinag Salondaga. Shout out na yung rasa akong mga amiga o amigo dahil kay mo. Ako dahil si Elmer. Ako dahil si Jeric. Ako dahil si Albert Valdia. Search nyo sa FB. Huwag nyo kalimutan. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab.